illegal migrant rokno Tripura hasteo hapmani no muthaknani te Tripura sa accord implement khlainani abai baksano Greater Tripraland sanmungno kuplung khlainani o sanmungno tuino David Murasing pedal yatra khlaimani Tripura ni simi Delhi jora te niya 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 সালমারি দিল্লিনি যন্তর মন্তর কতর খ্লাই খরাং তিসামানি বিসিংতি কেন্দ্র হাপাংনো সাইমাননান বাগিনো কাইসা পান্ডা খ্লাই জাকমানি আरो বুবাग्रा বসাক বাইথাं थांगै मानजाखा ini hakotoni মন্ত্রী বখরকনি হাবানক প্রাইম মিনিস্টারনি হাবানগো মেমোরেন্ডাম রুনানি বাগै थांलायमानि फियाबा बर' गोबां आरो हाबनानि रिजाकलिया खरक सानो हाबनानि रिजाकनाय हिनि साजाकमानि बाय YTF नि GS जेम्स देबबर्मानो रहरजाखा प्राइम मिनिस्टारनि हाबानगो थांनानि बागै तै जेम्स देबबर्मानि जागोनो मेमोरेन्डामबो रहरजाखा प्राइम मिनिस्टारनि हाबानगो अ मेमोरेन्डामनो रोनानि बागै तै Triprasa Accord Greater Tripraland Illegal Migrant o kaitham sanmungno tৈनो o memorandum रहरजाखा मन्त्रि बख्रकनि हाबानगो MP Saka David Murasing yakti bahaino रहरजाक मेमोरेन्डाम जेतिखे होम मिनिस्टार अमित शाह तै मन्त्रि बख्रकनि थानायाव सगै माजाद ख्लायो तिनि गोबां बर' खाबिमैया खरकसा हाब्रिनानि रिजाकमानि फानो मेमोरेन्डाम दोनानि बागै शेपमानमानि बाय मेलाना खातुंलायजाक डेभिड मुरासिं तै बिनि दलरक दिल्लीनि प्राइम मिनिस्टारनि हाबानक बसकाङाव कुरुम कुथुम ख्लायो बेलाय बेलाय हामबाय दिनै जों प्राइम मिनिस्टार अफिसाव ताबुक जतनो एलाउ खाया प्राइम मिनिस्टार अफिसाव ताबुक जों थांलायखा के जतनो एलाउ खाया नबा जों जत हाबमालिया बन जों फाताराव थांगै प्राइम मिनिस्टार अफिसनि बसकाङ जों जतनो फटो बुजाक लायखा के तै बिसिङाव के जोंनि जेम्स न जों रहरका जेम्स न जोंनि जत अफिसियेल खरकसा से परमिट खायमा बागै जेम्स न खरकसा जों बिसिङाव रहरका तै बर न जोंनि मेमोरेन्डाम न सबमिट खायनाय अलरेडी जोंनि ऑनरेबल Member of Parliament East Tripura Maharani ni bising tibu sini memorandum sini reminder memorandum Triprasa Accord Greater Tripraland tei illegal migration post bag na tini sing omori rohka kam nini Prime Minister tei Home Minister ni rohka mail bukhaika sini MP ni through tei rohka tei tabu khud sini James hangani apna submit khai tamo Prime Minister office dia jotone allow khaya no khoroksa sai sing khali hambai belai belai kya hambai maro joto khapang ni takuk tai bukuk song sini rangsak ni dibrahani joto warrior sokno mia 9 September 2025 9 September no 1949 ni year so sini Indian government by Tripura Kingdom marsuk mani sal as halo sing jantar montoro sini Sri David Murasing borong ganang Sri David Murasing boni pedal yatra ni फाइमानि परे 2500 किलोमीटर आगरतला तो दिल्ली पैदल यात्रा खायै सपायै मिया जों आरो जन्त्र मन्त्र सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायजाखा सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायजाकमानि परे हायनो हाय दिनै आ सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायमानि परे आं on behalf of him प्राइम मिनिस्टार अफिसाव आं फाय सपायखा ताइ होम मिनिस्टार अफिसाव आं फाय सपायखा प्राइम मिनिस्टार अफिसाव फाय आं मेमोरेन्डाम सबमिट खालायखा नरक नुखना सिनी PMO नि मेमोरेन्डाम जेहेतु ओ जागावो ब्लाइ सेंसिटिव एरिया ताइ जस्ट मियानो वाइस प्रेसिडेंट नि इलेक्शन मानि बागै सुदु आनो सिमी अलाउ खलाइजाखा ओ जागावो हाबनानि बागै सो आं अरनि बिसिंनि बंनि प्राइम मिनिस्टार ऑफिस नि बररकय मालाय आं मेमोरेन्डाम सबमिट खायखा ताइ होम मिनिस्ट्री नि हयतेबो जों मेमोरेन्डाम सबमिट खायखा बेसिकली तीनटा एजेंडा न तै सिनो मेमोरेन्डाम दो सबमिट खलाइजाखा पॉइंट नंबर 1 हंकांके जे Triprasa Accord एबा Tripura Accord 2024 नि 2 मार्च साइन खालायजाकमानि आबोनो दाक्ति दाक्ति खाय इम्प्लिमेंटेशन खालायना बागै ताइ पॉइंट नंबर 2 हंका इलीगल इमाइग्रेंट्स जे बांग्लादेश ताइ म्यांमार रकनि फाइने रकनो पुइला डिटेक्ट खालायनाय बोनि वोटर लिस्ट नि डिलीट खालायना आबोन परे डिपोर्ट खालायनानि बागै पॉइंट नंबर 3 हंका ग्रेटर ट्रिप्रालैंड आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि जे आइन नि मुताबिक जों kaisa statehood demand san tongmani or tinta point no tuino sung tini memorandum ya farjakha tai borong ni official ni thani blai positive response no manjakha I hope government of India abono serious note khlaino sini o dabi rokno boro se thori nainai tai dakti khai
rwenai hinai no sung asa narago haisi blai blai ke hambai.